باش لەسەرم پرسە فەرادە تروشی ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق لە دهۆکەوە میوانمە. بەڕێز فەراد ئەم کاتت باش یعنی بۆچی ئەو سێ بنەمایە تەوافق تەوازن شەراکەت لە عێراقا ئێستا جێبەجێ ناکرێت و جێبەجێ نەکردنی سێ بنەمایە عێراقی بەچی دۆخێک گەیاند؟ بله دەم باش کاکی عمار خۆشحاڵ بووم ڕاستی سڵاو و ڕێز بۆ تە بۆ بینەرێن کوردستان 24 کاکی عمار هەکە ئەس بەس ڕازڤەکەم بۆ ئەو پەیامنێرێک و ئەو راپۆر چێکیری دەستوری عێراقی 144 مادەنە بڕاستی ئەڤەیە گرنگە خەلکیمان بزانیتن بەشێکی هەرە گرنگ شوی دەستوری نەبەشی هەرە گرنگ بەلکی ستراکچەری سەرەکی دەستوری عێراقی هەمیشەیی ساڵا 2005 و زۆرینا خەلکی عێراقی دەنگ سەردایک چ کورد چ عەرەبژی چ سنە چ شیعە ستراکچەری سەرەکی یێوی دەستوری دوو بابەتێت ئەساسی بوون فەلسەفاوی دەستوری ئێک دیموکراسیەت و عێراق وڵاتێکی دیموکراسی بیتن درستی ڕاستەقینە نە ئەکوت بژن شکل دوو ستراکچەری فدرالیزمێک و بۆ عێراقی بێتە پەسەندکردن ئەو ژی سەبەبێ سەرەکی بۆ دروستکردنا سیستەمی فدرالی لە عێراقی قەزیا کوردی بوو کێشا کوردی بوو چکو کێشا کوردی ئەمرەوێ وی دەمیداش هەشتێ ساڵا بۆری بوو چارەسەر نەبوو و ئەوە بوونە نزیکی 100 ساڵا پتر 100 ساڵا ئەف کێشە هێشتا چارەسەر نەبووە. ڕاستیژی کاکی عمار من ئەس 2010 حتا 2014 ئەندام پەرلەمان بوو کۆ خۆڵا دوێ بوو. دوی وەختیشدا گەلەی جا من گوتە برادەرت مەیت ئەندام پەرلەمان چ پارتی چ نە پارتی وەک کوردستانی من گوتي براستيجي برادرت شيعة فيغافي هزرا وادا وفعلا جي وصب ووصا دركت كو او زورينان العراقي بيت حكم رامبن وهر بريارك او بدن وبرلمان عراقي بداتن بيدفيا بيتجيبا جيكرن سرهمي عراقي افنيتا وهنجي هبواش برندجي اقل بير بيتن جناب سروكي جلها ولدان ال 2008 و نهیک و مالکی هولدای دبابه ایناینه قرطپه 2012 و 13 و دیسا هولدای بیتا کرکوکی و عبدالامیر زیدی و او هزاچیکیری مالکی برفوره هاتی ما هولکا جدی دا که ام باوریش مالکی وکشیم بهنده لادین وک رئیس وزراء وک سروک وزیر عراقی بس جه داخله پراستیجی از وگاوت بجم هکی ام کرد یک هلویست نبین باش وەکو کوردستانی من دواتر مەسەرەوەی کە یەکەڵوێستی نەبوونی یەکەڵوێستی چەنە کاریگەری لەسەر بارودۆخی خۆمان کردووە لەم عێراق نوێیە بەڵام ئەمەوێ ئەوە بپرسم کە لە قسەکان تاوا دەرەکەوێت و هەروەش تەقریبەن عێراق لایەنە سیاسیەکانی عێراق چ شیعە چ سونە بە جۆرە لە جۆرەکان پەشیمان بوونەتەوە لەوەی کە لە دەستورە نووسیویانە و دەنگیان پێداوە واتە ئەیانەوێ عێراق بەرەو ناوەندگەرایی بەرنەوە و ئەمەی کە دەستور لەسەری ڕێکەوتون لە دەستورە لی پەشیمانە. بەڵێ کاکی عەمار پەشیمانن و بێژن مە خەڵەتی استراتیجی مەیاکیری و مە ئەف دەستورە پەسەند کیری و مە دەنگداوی دەستوری و ڕاپرسی سەروی دەستوری هاتیەکردن و نە هەوڵاتیەت عادیەت عەرەب چ سنە چ شیعە بەلکی گەلێک جا سەرکردە و سیاسیەت عراقي في چندت بيجن كو او دمكي دابو او دستور هاتن نويسان كو ام تلاواز بون كرد بيز بون امريكا الفيري بو عراق ولاتكي داگير كيري بو وغاوي بعلني براشكاوانل سر كانال تلفزيونات بيجن بيرامنتيت گلي جا سياست مدارت سنويت شيعة برلماني تقوتمت قوت كاكا مشكلة اول قال صدام بو صدام دكتاتور بو صدام مشکله بو کردت کشتین فرمانت کردایت را کرین صدام نما و ام همی برایت کین و عراق که گرتیه و عراق ولات مهمیه و چه فرق نیند ناف برا کردکی و عربکی دا مگوتی که اف جوره گوتنه و اف جوره تصوره بو قضیه کردی بچی کرنه و راستی گالتا پی کرنه بقضیه کردی کرد ملتکی جدانه، کلتورکی جدایه، زمانکی جدایه، دیروک و میجوک جدایه، جغرافیاک جدایه، کرد ملتکی استملکیه، یهاتی دابش کرن،
قضية كردي قال شند ماسترك وام برايتكين شو مشكلة لنا بس تو عربي تو دي طولاتك عربي داجي از کردم مدویت ولاتی خدا بجیم ولاتی که کردی کردستانی بجیم راستی جی اف جوره منتالتیه که عمار اف عقلیت عراق اشتا گلکا بربلاوه و بحقیقت جی هر وقت کی پیس بکن من هنگی جی تیتی نادر هر وقت کی پیس بکن دوام بچونا سرما فرس کن و جه داخل جی از بجیم بشکش سیاست مدار و لایانت سیاسیت عراقی يتبوينا بشكش أجنداء هرمي نيف دولتي الدفري ودفين أو أجنداء هرمي سر عراق جيب كان أو أقل هندنينا كو كرت عاجز بن عاجز نبن ملتك استملكري بيتن ظلم لهاد بيتكرن قضية كردي قضية كمازن الروشالات نافين وروشالات نافراست سر آست جهاني أول دفوانينا وسحكي جي كايك عمار هكا تسحكي عراق أفرو بحكمت و بدولت و هیچ ملامحك فدرالیزم لی دیار نینه از تحدایت یم جبلی هبونا هرما کردستانه جبلی هبونا هرما کردستانه وکو هرما کا فدرالی هیچ ملامحك دیت فدرالیزم سر سیستم عراقی سیاسی دیار نینه صحکه مفروضه ما دو جورة برلماني هبن مجلس اتحاد مجلس نواب ما و 20 ساله 22 ساله بس ما مجلس نواب هاي دادگاه فدرالي همي شواز ديت فدرالیزم كل عالم تنجيب جكرن العراق نهاتي نجيب جكرن راستي جيا ما ترسي داره هجا كرد نبن ايكالويست كرد ايجرتي نبن البغداد كيشد مازن دي بما تشكن وكو قواري هرما كردستان آلي را چی دەخوازرێت لایەنە سیاسی کوردستانیەکان بۆ ئەوەی بەرەنگاری ئەم جۆرە عەقڵیەتە ببنەوە و ئەم جۆرە باهۆزەی کەیەوێت عێراق بەرەو دیکتاتۆریەت و ناوەندگرایی و پێشێلکردنی مافەکانی خەڵکی کوردستان كاكي عمر بروستيجي أفنا بروباغندا ونا بابتك كوس مبالغات يم يعني بس مترسين جدي سر قواري هرما كردستاني تايم تايبتي هبونا هيزا كميليشيات قوات و هيزا دستي دا پاره دستي دا جمارة كازورا چك دارا هاي اجندايت غريبت عراقي تاين و بروستيجي لاينت سياسية عراقي هندك بشتواني لتين ام اگب جدی وکو کرد سروی چندین راستین پراستیجی دی باجه که مازن دین تصور آمن تی گهشتن آمن تشتی هر گرنگ وی قناغی داد واسی هیوید ماین دا اگر هل بجارتن هات نکرن و ام برف کابینه اکانی و حکمت اکانی چون تصور آمن پیدوی اب چه حاله هبیتن کرد و کردستانی پیگ ورینن استراتیجیت که گرتی یا کردستانی البغداد دانن بلا ما کشل کردستانی هبن بلا ما جیاوازی هبن بلا ما بیرو بوچون جدا هبن پارلمان کردستان دا بلا اپوزیسیون رخنال حکمت بگیرید رخنال پارتی بگیرید یکیتی بگیریدن گله سرشتیه بس البغداد بدویم ایک هلویست بین ایک استراتیجیت بین هندک تشتا ام داب رژین ام همی السر متفق بین ام کشت کردستان نه بین بغداد ما کشه کال گل ایکتی های ایکتی کشه کال گل پارتی های هر دولانت سرکی کشیل گل اپوزیسیون کردستان هم هول دایم ویره چاره سر بکن اگه هر لانه که سیاسی کردستانی بتایبتی اپوزیسیونی هر کشکال کردستانی گریدای کاربه گریدای آوه گریدای باجا گریدای رسمت مروری ید گمرکی امرابون مبرنا بغداد و کرنت دست طیف سامی دا و کرنت دست ریان کلدانی دا و کرنت دست عصایب اهل الحق دا براستیجی دوی قواریش دست دین ده هرما کردستانش دست دین تشتگ نامینید ناوی کردستان حقیقت یعنی راسته ما جیاوازی تاین بس مفروض ام وکو کرد و نکین ام استراتیجیت که ایگرتی داب رژین وکو کردستانی هر 65 اندام هر هفته اندام همیلانت سرکیت کردستانی ما ایک هلویست بغداد بیتن بو هندک و اموی قواری بپارزیم تایبتیشتی مگوتی دیموکراسیت فدرالیزم او هر سه بنماید جنابتا بحث کرین کو توازن و توافق و شراکت باش بم بارودۆخەوە کە عێراقیەتی کاک فەرادێوە پێشتری شەندامی پەرلەمان بوون و لەوێ بوو نەزانن بەم بارودۆخەوە عێراق هەیەتی پێت وایە هەڵبژاردن ئەم ساڵ ئەنجام بدرێت
من حتی وگاوه گمانا هایی که عمار پراستیجی از پیش سرکرداتی خونا کفم تایبتی جناب سروکی و قیادامه و بریارد داد بس من وکو چاف دیرک وکو اندامکی پیشو وکو کسکی از شیم بیشم حتی حدکی اکادمی لزانکوی من وانا گوتینه از تصم من گمانا های پراستیجی چونکو روشا هرمی یا روشالاتا ناوین روشالاتا ناوراست روشکا گلکا آلوزه چل سوریه بیت چل لبنان بیت چل عراق و ایران بیتن چل اسرائیل بیتن یعنی گردای فلسطینه روشکا زور آلوزه معقده و پراستیجی یاریکر و کاریگر هر سرکی فاکتر نیف دولتینه تایبتیجی ولات زلهزت وکو امریکا و روسیا و دستوان ولاتات دا زلهزت هرمی وکو ترکیه و ایران حتی وگاوه مایتی کرنک و تدخلک و گلک آشکراد و دور دات تکرن من گمانا های پراستیجی چونکو روش عراق نه روشک آرامه کیشه و خلافات سیاسیت مازند ناف برا لاین سیاسیت شیعیت سرکی دایت هین و سنه جی پراستی کیشت ناف برا وادهانه روشکا نیا سقام گیره راسته گلک کسی تاین بیشن عراق چرک دینینن چه اپشن و اختیارات دینینن از گل دامه بس با پراستیجی اکه وی رنگی بیت و وی هشاشتی وی ضعیفی و بزحمت بنسبت با وکو هرم از بچوناخو کساتی بیشن پراستیجی اگر عراق وی ملف و وی بادک آبوری بتایبتی موچه و بجا هرم کردستان بکار بینیتن وکو فشارک سر هرم کردستان پیدویه سرکرداتی کردستان بگشتی وکو حکمت وکو سروکاتی هرم وکو لاین سیاسی بریاره که بدن بجداربون آمد وان جوره هل بجارتنا دا چه رامان و چه معنا بنکاک عمار مادم بچوکترین تشت ماف و حق کردستان و ملت کردا موچه اگه موچه ندن چه معنا و رامان نابیت ام هل بجارتنا بکین و اندام پرلمان بچنه بغدا و منینر هبن و موازیر هبن رز فرادة تروشي اندامي بيشوي برلمان العراق سباس بوبرز